yingisa mangwa yi pfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Jiwan Solimakam, Evitra channel, Jiwan Solimakam, Evitra presenter, Jiwan Solimakam, Sukuyin, I can subscribe Shishwan Eleka 126,000 what the subscribers letting aku lanzelele nga channel ya yena. Am kam gungula sukuleri am kam nyanyu kam bona phila. Me ko mani misa ka YouTube. Musmin baneri kona la. Ngeshira amboni YouTube. Lexi nga xi endla emhaka ya ku munhu wa ku fana na dadada a hi endla ku a interviewa vanhu lava nga close na mina ku va nga tlhela va interviewa hi mina. Ni twa swi boha ni tala ku byala tinkambi to tala loko ti ta ku intervieweni ku mi nga endli leswi swi endliwaka hi vo Simi the Pro swa boha swa ku role model ya wena i Solimakam swi endla ngopfu hi mhaka wona la ene ku ma a di hembi di swi vula ka suka mbilwini se swi kahle ku vanhu vo taniya va interviewa hi dadada ku na loko va kota ku i Solimakam swi twisiseka ku va swi vula swi suka mbilwini a hi mhaka ku ni laya. So hi leyi swi endlaka imagine ni kha ni vutisa hi bot majimi ni ku a ni ri munhu wa njhani loko na ha kula mavo a swi nandzihi so ni va siya na dadada no va kona ni va ni nga ri kona mavo ni va siya na dadada a kota ku va vutisa swivutiso swa yena hi leswi endlaka ku va ku tele dadada u va a kha interviewa vanhu lava nga close na mina mara sweswiwani ku nge ti Peter Magolongondlo va ku i interview hi dadada because mina na Peter Magolongondlo a hi tirhi swin'we so va interview hi mina hi lexi nga endla ku a mi vonetela dadada a swi nga ze swi fita ku mi gungula sweswo loko mi vona philani loko mi vona ku ni tsundzuka risimu rin'wana ra Xinombelani Sisters ro loko swi vona vanhu swona swi pfuka hi ntamu a ni ku ni pambule nyama mina no huma hi nsiya hayi na swa n'wina loko swi vona vanhu xema swi pfuka hi ntamu. Se vanhu vo tala va tshama va kha va ni gungulela ku kasi why mi nga humesi risimu leriya ra track 5 liya mi nge te ku na risimu ra beef ra track 5 se hinkwako la ni famba ko hi la track 5 se namuntlha ni la ku yi hlamusela ku why yi nga se huma hayi ku why yi nga huma why yi nge se huma ene yi vile sweswiwani yi ngetelinyana ne le ka rin'wana ra Sean ri nga ta huma hi August rona hi ri thiku ring ya papa so ri ra swihlamula swin'wana swa laha ro I beef you know mara ra swihlamula swin'wana swi nga laya so lexi humelelaka i ku okay namuntlha ni le ku ti shooteni se ni fanele ni vona ku kha ku nghena ti-call ti pfa ti ni disturba laha risimu leriya reso swi fana na loko ku ri risimu ra ku veri ka nkelunkelu amoncenga tiko ku mi va jikerini mi ya yima na hosi ne loko nkelunkelu u nga swi twisisi ku i yini a wu nge ri twisisi line liya ku yi vulavula hi yini mavo so risimu leriya ra track 5 mi ri vulaku ne ri thuku xikhegudani xa mulungu risimu leriya ra xikhegudani xa mulungu ne ri nge vulavuli loko nga rhangangi ku va na beef ku ri hlamula beef matwisisi leyi nge se va ku koho se loko ro rhanga ri huma ri nge endli sense at all kasi loko beef yo rhanga yi huma se ro ri ta after ri nga cinciwangi nchumu ri titaniya ri ta endla sense ngopfu se hi yimeli leswiya ri swi hlamulaka swi endleka hence ka yin'wanyana ya ti-interview loko ni kha ni vulavula na dadada a ti
u nga ku hi liya hi nga yi endla a ni tiku a ho pfala lembe kumbe a ho ri pfula na loko a ku u nga ku a ho ri pfula hi ku u nga ku a ku hindi na festival a ku hi swihi leswi mi nga swi fikelela aka lembe leri nga hundza ivi se ni ku swo talo leswi a hi swi naveleni hi swi fikelelini handle ka xin'we ku nga ku a hi ri xoko hi ta befiwa se swilo leswiya swi hi onhele ngopfu ne ku va hi nga befiwangi because swi endli ku ri nsimu leriya ra mina futhi ni nga ku hina nga ku hi tela risimu leriya ra mina ri nga ha koti ku huma hi mhaka wu la le ngoma leyi a swi faneke swi hlamula yoho hi December a ya ha humangi va hayitelini lava va nga hayitela ivi va hi onhela tiplan ta hina ni tshami se ni hlamusela ku hayi rindzimi ri nga humangi ni tshami hi 2015 an tshama Joni se ni ya Midrand ivi loko ni kha ni hundza ka American Swiss a ni ri na un'wana wa munghana wa mina loko ni hundza ka American Swiss ni navela ti-ring se ni ku a ngheneni laha ni xavela nsati wa mina ring ivi nghena se hi fika hi xava hi laha ni nga swi tiva ko siku leri ya ku ti-ring ti na ti-size a wu mbala yin'wana na yin'wana ku na wa ku mbala size 20 ku na ku wa ku mbala size mani se ivi loko hi heta ku xava se loyi a ku mi xavela mani se ni ku ni xavela nsati wa mina a ku kwihi ni ku u le kaya a ku mi tshama swin'we kasi na ni ku sa ku vonani a swi lava na n'wi mi ti xavela ya n'wina hi mhaka ya ku loko se mi yi mbarini n'we mi nga mbalangi va ta ku mi famba na nsati wa munhu mavo se ni ku ni ha mali a ku tiko to chipa ni ku yo chipa hi mali munhu a ku 199 rand hi lero i 200 ku vuya rand so ring liya loko ni hetele ni swi pfumela leswi ni ku na yi teka ku hi ta kota ku matcha a na ha ku yisa mali ku nsati wa mina mo se leswiya a ku ri xifungo xa ku ni ta ku cata loko se ni xava ring hi 2015 se ring liya a yi ni manyanyana mara hikuva a ni undile a yi nghena a yo tikanyana ku huma swa ku u faneke rhanga yi solodela nyana hikuva yi ta huma mara a yi ni manyela nyana mo so no fast forward and that vuya ndhaku so loko se ni ya ni kha ni nyuhela se yi ni cela rintiyo that's why rinto ra ma ri tshama ri gandli laha ka ring ko va ku i khale ni hluvule 2022 mara rito ra mi a ri tshama ri gandli laha ka ring sweswi swi fambile mavo hi leri ni nga ri peta a ri tshama ri celekini la hi mhaka se a ni nyuherini ene ku ri ku loko na ha ku yi xava a yi ni manyela nyana so mara ka leta ta 200 rand a ku ri hava size ya mina handle ka liya so loko se ni ya ni kha ni nyuhela se yi ni vavisa se hi decide ku ti susa na mana Charlotte ku loko a ko susa mi ntsena swi tlhelela ka leswi a hi defeata swona swa ku ta ku mbali vo va ri one so eve hi ti susa ti-ring letiya se ni tlhelela nyana ndhaku sweswi se hi nkarhi lowa na hi mbarini ne a ni hleka na sesi wun'wana wa menemene mavo a tshama ka ni byela switori swa tinqambi ko nqambi vanhu borhelaku se ni swi vo ku menemene leyi siku rin'wana yi ta hleva mina leyi swi lava ni va careful leswi ni yi byelaka swona se ivi loko hi kha hi bula se ring leyi ke a hi wu twangi mucato wa kona se ni yi hembela ni endlela ku na loko yi fambisa mahungu ma wrong ni ku ring leyi ni cati na xikegudani xin'wana xa mulungu ni endlela ku loko xi lova ni ta sa ni kuma timali se mina xo hi sayinini se a ni nge hi sayini na nsati wa mina mhaka ku ni catini already swi va right swi hindza se lembe leri nga hela se lembe leri loko ni ku na khidzana se lembe leri nga hela hi vo November before ni humesa album a ni album ya mi yi humi hi ti 5 ta December so hi vo November laya yi ni fonela menemene liya sweswo swa ku ni xeweta njhe hi ti bulela mahungu ma generali se za swi fikelela laha se ku katsa ku na swa makaya
wa tshama ko lani a wu se rhurhaki ni ku hayi a ni se rhurha na tshama ko sikama ri ni byeli ntiyiso ka we mali yo aka u yi kumi kwihi hi ku hi vuqambi u nge aki wa yi lava n'wana va nga akangi se ni engeta ni ku ka yona wa tsundzuka xikekudani lexi ni nga tshama ni ku byela hi xona ni ku ni catela xona ku xi ta kota ku loko xi lova ni tsala ni kuma timali na hi ku ni ku xi lovile se ni sale ni kuma timali ta xona mani kasi mistake ya vutomi hinkwabyo leyi ni nga yi endla se xi rhwala mahungu se xi ma yisa a kaya xi fika xi ku ringi liya a catini xikegudani xa mulungu and se xi lovini i kumi mali a mi voni mali ya kona i ya xitshuketani na mavo se ku endliwa rinsimu ra ku vulavula hi ku meya ni rhandza na xikegudani xa mulungu ni nge hi cati ku ni na ringi liya yi ri na xikegudani xa mulungu so ni sale ni kuma mali liya i mali ya xitshuketani sweswo swa ku taniya mavo se mina se ni endla leriya ra track 5 se ri yimela ku hlamula leswiya swa ringi ya xitshuketani swa mali ya xitshuketani ya ku huma ka ringi ya xikegudani xa mulungu se risimu leri a ri nga humi se swi nga endli mi ni rhanga ni humesa ku ni hlamula leswiya se mene liya mi tlhe yi vuya yi ta ni byela sweswi ku na risimu ri nga ku teni ri vulavula hi ringi we u catini na xikegudani xa mulungu se loko mara sweswo ni byeli wena yi ku mara hi mina ni nga ma yisa mahungu ku na un'wana wa halahalala yi n'wi vuli na hi vito yi ku hi yena a nga ma fambisa mfana luya ku we u catini ni ku mara ya a swi kuma kwihi ku swilo leswi tiva hi we ntsena a ku na un'wana loko a ko va ku ri ntiyiso a ni ta kumbe i lo find out se we yi nga ni dlayisi yi ku mara sweswi na loko ri mina ni nga ku dlayisi ni ku pfuli matihlo ku na rinsimu ri taku ri vulavulaka hi ringi we a wu cati na xikegudani xa mulungu take it or not se ivi se ni tshama ni ri ka standby na track 5 se track 5 liya a hi ri sure ku yi ta huma hi December because rinsimu leriya a ni hleketa ku ri ta huma kwalaho ku mati 10 maybe mavo se ri nga humi hi December liya se ni tlhe ni fonela mene liya mina ku munhu wa wa nga humesangi ngoma liya se yi vula ku ku na van'wana va nga n'wi kombela ku ri nga ti sweswi ri tata a ri ti next year mavo so ngoma liya ya mi ya track 5 guys mi ta yi kuma mara ya ha yimeli ku rhanga ku huma leswiya swa ringi ya xikegudani xa mulungu because ri hlamula swona ni le ku lweleni ka ku komisa loko mi voni tlakusa matihlo ni languta timinetse laha a ni tivi loko mi ri na swin'wana swivutiso and xin'wana ni tshama ni kha ni xi rivala ne a ni lava leswa swo laha ka ti-comments mi hamba mi commentetela swivutiso swi tala swinene ku loko ni vuya ni ta va ni kha ni mi hlamula swivutiso leswiya hi mhaka ku nkarhi wun'wana leswa swo mi ni vutisaka mi ri ka ti-live yi leha ngopfu live loko hi kha hi swi endla swi ri live mavo so loko se swi ri lawani ka YouTube ni va ni ri na nkarhi hinkwawo a swi fana na leswa swo ni ri ko vo TikTok ni ri ko vo swiyiniyini laha ene swi endla ku xivutiso xa wena hi nga xi hundzi because laha ka live swi va kha swi scrolla hi pfa hi tlhela endzhaku loko vuya swin'wana swi hundzini so a hi endleni tano i G1 Solima ka channel so rinsimu ra track 5 mi ta ri kuma ntsena loko ku rhange ku huma rinsimu leriya bebi wa mina nga ni byela ku ri le ku tini vhele to tala ni twa hi yena ku sweswi ku tata leri hence rinsimu ra gandaganda ni ri endli hi June lembe leri nga hela ri lo hlwela ku huma hi mhaka ya ku na mina ni hlwele ku humesa mara a ri kona before reason a ku ri a ni swi tiva ku ku na 1 2 3 inko Fine. I'll do it myself. Takata Studios. Home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you.